Hey, merhaba, nasılsın? Şimdi sen benimle Türkçedeki vahşi hayvanları öğreneceksin. Salam, kandaysın? Hazır sen meniminin Türk dilindeki japayı жанбарларды үйренесің. Анда эмесе кеттик. Кыргыз тилиндеги жапайы жанбарларды билгенибизге байланыштуу, аларды бир жолдан, ал эми түркчөсүн 3 жолдан кайталайбыз. Kurt, karışkır, kurt, kurt. Tilki, tülkü, tilki, tilki. Ayı, ayu, ayı, ayı. Zebra, 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 zebra. Fil, fil, fil. Fil, maymun, maymıl, maymun, maymun, yılan, 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 kanguru, kenguru, kanguru, kanguru, kaplan, jolbors, kaplan, kaplan, leopar, İlbirs, leopar, leopar, aslan, arslan, aslan, aslan, jirafa, jiraf, jirafa, jirafa, koala, 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 kirpi, 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 sincap, тыйынчы чыккан, синжап, синжап демек синжап тыйынчы чыккан. Анда эмесе кийинки видеого чейин кайталап үйрөнүп туруңуз.